لسر في مجارزة برخود ميفان وخابري سمنا الحسكوش رفاكاري السياسي كون هاتي باواكي راس راس تبدي بولتنا أرك تي في با سلافوريس بري سمنا دسبيك دا أجر تو بهتر بحساب بريارة سويدي بك كود بيجا أم إيدي دانوستاندني ببكاكيرا ناكن هربهاري خستن تيروريست ود بيجا كو أمي عليكاريين خوش بو قصدي ويباقي وسطينا لا جبوي جبوي تماشاواني و جالك سباس دەستپێکێ دەدەبێت ئەم بزانبن فەرق و جوداییەک بناو دەولەتا سوێد دەکەتێکلی گروپێن وەکە یەکێکە یانجیکێ بە پارتیا پەیە دێرا پەکێکێرا ئەف تێکلیە دەولەتی تونەنە دەبێت دەرێ دەجبێت ئەم بێناش تەماشەوانە سەڕاست بکرد ئەما تێکلیە سوێد بناوە دەولەتێ یعنی هەفپەیمانیە دەژالیە قەسە دەبنە ئاریکاری و بردەوێتە ئەو دەبێتە مژارێکە دیترکێ لێ دەولەتا سوێد ji salê هشتê û çara hetewekî îro têkiliyê siyasî wana divê em bêhna zelal bikin di dema dawî de diva salê dawî de piştî şerê Daişê û hinek dîl yanî hinek kesê Swêdî êgo bi Daişê re bûn aîle îro li cem yekekê di hepsa guêran dine yan jî kê li deverna ji wa derane ji ber vê jî kê têkiliyê Swêd ام کارن بیژن شخصی بون تکانه بون یعنی ام بیژن کسکی وزیرکی ناس که یان پارلمانتارکی ناس که یان جی که کسکی اجرای خستنه که سیاسی ناس که تکلید ویر خیده چی بون و چندانه که جی که اوا کسا سردانا قامش لوکر لی نوک حکومت سویدی فرمی نوک رسمیت که دولت وک تکلیه شخصی بون جبر سوید بله بريس منال سياسي از بينات خصم بين مزمان باش بريس منال السويد بحثا برينا علي كاريان جبو قصدي ويا باجيدك قالوا جبرتشي فيجاري السويد بحثا قصدي ويا باجي وبرينا علي كاريان ديك جهشتي وي باوريكو او كسن كو دس هلاداريا روجافاي كردستاني ديك باكاكينا دوی داره در نسبتی دولتا سوید بیگو منزانه گو پکه که ایگو سالاداریت که ولسر عادیه و نسبتی وانا اف گروپا که تیرورا لی سوید هنک جارا گلک جارا کاری وانا چاوی خودگر حکومتا سوسیال دموکراتا بهتر هنک سستایی کرد مسئله دا اف وقت بیجه دوسل بر چاوی خود دانی بس پشتی سرکفتن حکومتا مدیراتا یعنی جی که اوی بعربیت به محافظین جبر او سیاستا خود بهتر وقت بیجه وکری و زلال و هشکن بهتر برجواندی دولتا سوید ایرو تکلیه بناتو لربر چاوی خود دینن و دخوازن گو درباسی ناوا ناتو ببین و ترکی نسبت یوانا دولتا که پر گرنگ او یا گول دیجی جوابیتو جیب کار آنی جبر بين الدماغ او هات الحكومات هالبجارتن ديركت سروك وزير السويدي اولف كريستستون قد امي او اتفاقات قد مهايوني دل اسبانيا لمدريد نقبا وفنلندا وتركيا دا او مذكر التفاهم وقب على بيجي امي ببدا سري امي التزامي بيبكن دو توبياس بيلستروم وزير دربه السويد قد علاقات مع حكومتها تركيا هكا رخنه ملسر سياستها وي دنابا خدد ابيجي لحكومتك ام دبينن ايرو ديمقراطي هاتيها البجارتن وتكليه ما اي بيرا بقوتبن وبرجوانديه السويد اي اولويات كاري حكومتها نودبي واف اخافتن كرن جوتن براستيجي اي غافي براكتيكي وجدي لسر عرديدين اي تكليه ایدی بیافکی و پیاده چه کسی گفت هم لسر هبه قندیل و یانجی پکی و گریدایا جی قط بکن دو او کسی گو ایرج عالیه ترکی و بین دافاز کرنجی تسلیم بکن و پر آستانگیاش کاری و گروپات ترور داخل براستی. باش. برئیس منال اگرم بحثا پیوندی نابرا سوئد ترکیه ده بکنه و کم زانو که ایرو بریار سروک وزیر سوئد ده به سردان که فرمیانجی و خوندن که فرمی ده سردان ترکیه بکه چش رو وجه وی کرده کرن. دو سالا 2020 ده به تایبەتی برونشتنا دنقبینا آنا لیندن وزیر خارجیه سوئدی و شاویش اوغلو چه بود وی وقتی ده هنک عاجزی چه بود حتی جواری پروتوکولی درکتنجی آخافتنه دنقبینا وزیر دروی سوئدی وزیر دروی ترکیه ده چه بود و هنک علاقات واقعا دمک یعنی هنک جمداندن هنک راوستاندن تیده چه بود لی ایرو روز وقت گفت جارک دیتر کم آنی زمان حکومتا مدیراتا اب حکومتا تازه گوهاتا آواکرن هشکره و زلال گفت
دوی یک جکار و باره ما ام تکلیه خود دولتا ترکی بج همی آستاوا یعنی آسته آبوری بج آسته عنبار کوشتر فروتنا سلاح جبوی ترکی امهلين دعوة هم ولاتي خد كنج بوي جارك دي دواري توريزم وانا دا زيادة تربكن ويا هري جرنجي كي ملف حلف ناتو يجو السويد ايرو بجدي سر سكني او فنلندا جو درباستن يعني اسكارن بيجم اف حكومات بري بيجي كي دماغو بيان ستانتنبرغ سروكي حلف ناتو رونشت سروك وزير السويد افسوس جيردا انه اميتيكليا دحمو اساده بتركيرا باش بكن باش بريس منال اگر ام وگرن بحثا پیوندین نافبرا اگلی کرد و سویدی دبکن پیوندین میجوی اگر تو بهترش مرا بحثا پیوندین میجوی نافبرا اگلی کرد و هر وها سویدی دبکه و چاوا پکه که ایرو باندور الوان پیوندیان کریه براستي السويد دولتك ديمقراطي راسنا دولتك ملكيه بس ديمقراطي برلمانيه لسر اساسك دستوري هاتيا اواكرن ديمقراطيه السويد دو درجه تاريخك كوي بصدي صالة هيا جبر فيجي كي صال كردي جوهاتنا دولتها السويدي پر قازانج دولتها السويدي قرتن دواري بيشكتني دا دواري سياستي دا يعني اسكارن بيج متى حتى بلاي بلندا كردي جول السويدي جهجرتن د برلمان السويدي د جهجرتن د نافا حكومتي دا جهجرتن يعني د حمو استا دواري اونيفرسيتي دا دواري كوملايتي دا دواري فدراسيونا كردي لستوكولم كمركزك اساسي جبوي حمي كسيبو اف حمو زلال ديار كس نكاري في انكار بكي جاليه دي تركيا و حكومتها السويد راسته بلكي بفرمي جالكي نيزيكي كردانه بيا بس قد بجايتيا كردانه كي يكتمو تمافي جلا باراستيا لمخابن بيشتي صالي هشتي وبجوردا وبتايبتي بيشتي كشتنا اولف بالامي ودماغو چاپ چونه سر پکه دوی دره د پکه دنگي خنکر ونگوت انه ام جيفي تهمه انا بريئن او كيف خوشي كرن كجوار ميديا بحثوا في نابي وبيت بلا كرن جوه داره دست بکرد پیشتی و ناره کشتنا انور عطا د اوب سالات سال نوتیدا پیشتی و دستوکهولم د کشتنا سمیر چتین گونگر و بدهه دوسه على بردست پلیس سوئدیا چه دواره تهدید دبه چه دواره کشتنه دبه یعنی اسکارم بیجمتا گروپا پکه برنگ کی زانستی برنگ کی جیر کرد د چاوه ملت سوئدی د پر رش کرن پر تاریخ کرن چه خاص ملت سوئدی کردنا نازی که دکن و زانن ملت کی پرج عالیه پیشکتنه عالیه خوندنه عالیه روشنبیری و لپیششی لبه قاصرجی که دمستراشون پک که دستو کل بیدا و هجوم اول سر بارگه خلق و لیدان و تهدید اف حمی بونا تکاری بیجی روکی رش روکی قبیح گودان خیاکرن دنابا ملت سوئد و حکومت سوئدی را یک جو سبب گو ایرو روج کرد سوئد پشتی کشتنا اولف پالمی و سمیر و انور عطا براستی تنگاسی کا مازن دیتن لیکاری منجاره کدی دواره کوملاتی دواره سیاسی دواره گفتگوی لخوابدن زلال کرن که کرد و پکک دو گروپی جدانا بیچاوا اسلام و داعش جفدو جدایا باش برز منال پرسام یاداویه سوید وکم زانن کو رازیبونا ترکیه جرا گرینکش بو تبلی هف پیمانی ناتو ببه لی ترکیه لبرام برده دی چه بخوازش سویدی دباوریه بده ایرو روز نسبتی ترکی و سوید تو پروبلمی ولو امبیجن ایگرک مزن آستندیه تو نبین یعنی آستندیه گو هبه گو لبر هب دانی نبری نها مثلا سويد قالك جارا دماري ديمقراطي ده تدخل دنافا تركيا ده ذكر دو سويد مثلا فروتنا سلاح وادا عنبار كل سوف تركي دانيبو سيد مثلا بكك ده جو پر جارا دولتا ترك داو كرو دوز كر سويد وقت بيجي افتشت بيك نتانينو بيكيجي كي قازانج ديمقراطية السويد ذكر ليه حكومتان وكم قلت حكومتها قنها هاتي آفاكرن بلوكي راستا يعني أبي قو بيهتر برجواندي خود مشينن أبي البرجواندي السويد بتايبتي اللي سر بسكنن دباوريم دا برس جريك چار سر ببن السويد دجمنايتي كوي ديروكي نقباوي روسيا دهيا وجبوي وي كرغرنگا درباسي نافع حلف ناتو ببي واف لافهاتن دبيرو باوريم دا اد سردانا وزير سروك وزير السويد دا بوش بوي أنقرة وديتنا برجب طيب أردوغان رأي حميد الزلال ببي وأز ندور دبينم دما بيدا كر أصلا جي بكك
بتر آستنگی لپیشیا پکه که کس و شخص ای پی و گریدای بین یا ای پیشگرتیای بکن ای بتر کمنا آستنگی مزنده. گلک سپاس جبو میوان من برس منال حسکو شروع کاری سیاسی لسر بجدار بونتا شروع این کتا دانما.